tele swi nga cinca vuton'wini bya hina hikwalaho ka COVID-19. Mahanyelo ya hina ma cincile. Kahle hi le ka maendlelo mantshwa ya swilo swo tala swi humelela ka inthanete. Xivandla lexi xi tikomba se xi anamile. Hi dyondze marito mantshwa, mahanyelo mantshwa, maendlelo mantshwa. Twana, i yini e-commerce? E-commerce i nkomiso lowu vulaka ku ri electronic commerce. Influencer. Evuton'wini, the thing that you are good at hi xo xi ku endlaku an influencer. Ku fana le ka na loko munhu a endla music wa swi tiva ku ta ka Samra and stuff mara mani swi tiva ka YouTube ndaka mani. Teka riendzo na mina sonto lowu xikarhi ka awara nkombo na awara nhungu ni madyambu loko hi languta leswi nga kona eka maendlelo ya leswi thekinoloji yi swi endlaka eka vutomi bya hina. Tsundzuka vuhaxi lebyi u ta tlhela u byi kuma ka YouTube na le ka Facebook ya Munghana Lonene FM. Munghana Lonene FM, makomba ndlela.